F'diskors waqt il-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola rreferi tal żewġ vittmi ta' femiċidju f'Malta illi nqatlu fl-aħħar 4 snin fejn saħqet li s-soċjetà u l-istituzzjonijiet għandhom obbligazzjoni lejn kull mara li nqatlet. We must do more. We must do more for every Julia, for every Paulina, for every Bernice, for every Ashling who was killed in our Europe because they were women. Fil-waqt li l-bini tal-Parlament Ewropew inxtel oranġo bħala simbolu ta' solidarjetà u biex iqajjem aktar kuxjenza, il-President Metsola annotat li ċ-ċifri fl-Ewropa għadhom xokkanti. Roberta Metsola qalet li 30% tan-nisa esperjenzaw xi forma ta' violenza fiżika jew sessuali. Hija insistiet li mhux biżżejjed li titqajjem kuxjenza. We owe women more than awareness. We say this every year. We owe them change. Hija fakret fil-passi leġislattivi li ħall-Parlament biex jikriminalizza l-abbuż kemm dak fiżiku kif ukoll dak online u saħqet illi issa huwa l-mument illi dawn il-liġijiet jiġu implementati biex kull tfajla u mara tkun tista' tgħix b'dinjità u ħilsa mill-biża'.